alhamdulillahi rabbil alamin. Musidɓe yimɓe tedduɓe no nani ɗon no haray landal dimmangal ko fewndo hajjo ɓeyde gandi goɗɗo remni o wara ko ndungu eɗen yiya woɓɓe no dagina ziyaraji ma hajjuji hay fuuta kamen no yi kadi woɓɓe go no wango suudu kawa ay kamen afirki ga surtout min kamen dagina ga eɗen gandi nde ko goɗɗo hajjoyto baraji heɓo o heɓa joddi adna lakara ko makkatal mukarram. Aray Abdallah ko honɗum marɗon ko wawata wasiyade yimɓe ɓen yoɓe accu yeɓugol dina maɓɓe kan ɓe acca ɗañi sagol fi honɗum alaka hajjete sona makka kono yi yimɓe ɓen ɓe sikkude dina kan ko kamɓe jogui tampon kamɓe daguinta aray ɗum no tawa e daynitade kono ɓayde wonde karmo koɓe na ene ñawata eɗen landi binde inchallah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko haɓɓi pot e bange ɗum Allahu subhanahu wa ta'ala wi'e walillahi ala nnasi hijjul bayti, walillahi ala nnasi hijju albayti. O albaytu ɗo wonande nanowo nanira qur'an bi qawaidi lugal arabiya eno andi alif e laamu naatu ɗon ka baytu ɗon waɗi suudu ndun andandu toɗɗandu sappandu wajjindinandu. No wiyete non ka français l'article est défini. So tawi article défini ɗowti inde haray hande kadi ko hunde wotere andande nde wona wiyede. Idan fal kalimatu huna ma'rifa. Allah wi walillahi ala nnasi hijjul bayti, hijju al bayti alif wa lam natugol ɗon ngol holli wonde ko ndon suudu woturu wajjudu. On ɗon aya tun jaabike nde ɗo yewtere tun jaabike lanɗon kan wonande hajjuɗo tayna makka hajji oɗo na hajju waɗi ko tourisme waɗi ko visite o waɗi no gasa sport o waɗoyi. ɗum non woni jeeyaɗo e dinaji tana islamu ɗin woni jeeyaɗo ka islamu ga falori dina mum kan laawinagol e feddinagol. ɗon gandi no wodi ɓe wona julɓe, alyahud no wodi, annasara no wodi, majus no wodi. ɓeɗo tawaɓe ko catégoriquement julɗo ɓurɗo fanɗude julɗo ɓurɗo mawde no andi ɓeɗo wiyetake julɓe. Julɗo ɓurɗo fanɗude gandal e ɓurɗo ha e towdo gandal on no andi no fottani wonde ɓeɗo ala dina selluka, ɓeɗo ala jaɓanede dewal. Allahu tabaraka wa taala wi wa man yabtaghi ghayra al islami dinan falan yuqbala minhu. Kala ɗaɓɓuɗo tana islam ko wona islamu awa dina ko jokka oɗo wona o jaɓanteɗo sanne sanne. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, yande dargal kadi ko e perduɓe o aroyta. Ndo qur'ana laɓɓina ni qur'ana wi inna dina inda allahi al islam, ko woni dina ka Allah ko islamu. Dina kan ka Allah ko islam. Ɓe jogiiɓe kala ko ɓe jogii e diineji ko wona islam eɗen andi ɓe ngala baraji bal ɓen ɗon ɓe are ñande dargal ko page blanche, page vierge. Ka baraji windete ɗon PV ji maɓɓe ɗin haɗa ko ɗi vierge yawmal qiyama ala ko winde. Allah tabaraka wa taala wi en fa ulaika la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. ɓen ɗo ɓe ñinnanta ɓe balance pesirgal ñande dargal, ɓen ɗon yo pakoɗa. Ka islamu ga kadi julɓe ɓe andanɗa hoore ma dina mum kanko rewirta Allah kadi kono faalira non. Ɓe yutiri ɓawo mum ɓen o jokkuɓe sincaɗi e dina ɗi nelaɗo alano e dow muɗum sallallahu alayhi wa sallam, sahaba en alano e dow muɗum radiyallahu anhum, tabi'una en alano e dow muɗum alayhim rahmatullah, tabi'u tabi'ina en alayhim ridwanullahi alano e dow muɗum. Almami Malik ɓe yeti en fiɓe ɓe maki yo Allah yurme ɓe ma lam yakun dinan bil ams fala yakunu dinan al yawma. Konko wonano dina hankin wonata dina hande fi. Hankin ko honɗum ɓe fandori hankin fewɗo nelaɗo e sahaba en woni hankin on. Kala ko wonano dina ɓen ɗon hankin wawata wonde dina fewdo meɗen. Alqur'ana gaynino jippade, wahyon timmino, annabajo on fatinoke, Allah timminirimo nduɗo e annabaku. Ko ɗum addi yo sincugol ngol ka dina harmo. Abdullah ibn Mas'udin ɓe maki
ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Jokke wota on sincu konko wonano e dow mun ko yuni on. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Be jangi lannode hadison kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. Kala ko fuddita ka dina ko majjere, kala ko ete majjere konko yite fokkintini jommu. Almami Malik taw bawo be maki yo mako mabbe da taw ko principe ko qaida fi usuli al-aqida, ko qaida asliya min usuli al-aqida. Kambe Almami Malik ma lam yakun dinan bil ams fala yakunu dinan al-yawm. Konko wonano dina hankin wonata dina hande. O mako mabbe do kaka finde tigi woni ko fingi mo fibi ko nelaado e sahaba en jogitanoki dina haray o fijay woni wata wonde dina hande. Almam Malik bawbe maki o mako do wallahi be addi aya alquran fatala alaina aw fatala ala al umma aw fatala lil umma qawluhu azza wa jalla al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan. Be jangi aya on Allah bi mitimminani on dina kan, mitimminani on de yurmede an, mi wela nama on odo islam ko jokkon. Awa fi wota mo be arbeyda sarankulle be beyda ko mun kon jakanke be beyda maninka be beyda soso be beyda awa be labe be fulu be ben don kadi ara labe fu beyda timbi beyda timbo beyda awa hakkunde maaje beyda menen kadi be Sierra Leone ben to meni ben e limbam ben e loko fu mo be beyda ko mun kon Senegal arda ko mun kon fi wata dum wadu aha ko wonno islamu hankin ko muta nelaado maki man ahdasa fi amrina ma laysa fihi amruna wa lay amruna fa waraddun. Kala fudditido ka dina do ko tata tindinore amen ala e dow mudum ma yamirore amen haray ko dum don o jonni toyte wona baraji gollal dum o jonni toyte. Almami Malik be maki man za'ama anna hunaka bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risala. Be maki kala ajido wonde bidiya moƴƴo no wodi bidiya moƴƴo an ananari beere moƴƴere, ananari durogu moƴƴo, ananari waru hore moƴƴo, ananari bandiyagal moƴƴal, ananari zina moƴƴo. Kala woldudum e jettana mo wedudu. Si godo wi'e min miɗo waddi zina kono ko moƴƴe on, mami yaray beere kono ko moƴƴere nde, mami waray yimɓe kono kono moƴƴiri, en jaɓanaymo ɗum. Kono non jaɓirɗen ɗum ɗa kadi ko harmi ha nelaɗo maki laɓa yite ko wiyete bidiya kon o moƴƴino e muɗum. Andi haqqilgol laari ɗon goto wata jidde saku mum ɗo yaaka commissariat cippina kun ka hore tabal commissaire on ma ka gendarmerie hore tabal commandant on o ina kun saku gandu no heewi drogue mais c'est du bon drogue, ko drogue moƴƴo. Idan hunde nden si nde boni bidiya on ko bonɗum ka dina koɗum waɗi ko moƴƴi ala e muɗum ala few. Imam on maki kala aɗiɗo bidiya moƴƴo no wodi haray o aɗike Muhammad jamfike ka dulu. Koɗum waɗi Sufyan ath-Thawri be maki albidatu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah fa inna al-ma'siyata yutabu minha wa amma al-bid'ah fala yutabu minha. Sufyanu Thawri yo Allah yurme be maki bidiya no yiɗa ka iblisa ɓuri bakkatuji ɗin. Be maki iblisa no yiɗi ko Allah rewirte kon bidiya ɓuri ko yimɓe ɓen yata yeddira Allah ɗiya bakkatuji. Sabu ɓe yoto no waɗa ɗi bakkatuji siko jeenowo sa fuɗɗike mo wajade wi'ay wallahi miɗo tori on du'a. Siko yarowo beero yennayi ɓeydane lan waju tore Allah mi accitu. Siko fimo sigarete o wi'ay wallahi ɗum moƴƴayi Allah sendan e mum. Kono rewiro walla bida a yettomo tun ko bidiya ni o ñaapito wi'a wasi ɗum naɓa yiite mi ƴetti mi wakkilike. Ma o yeto ma wonde siɗa jogi saabi aljannata a sottanan ko gonga a jogaki sako sottanamo. Kono noon laaɓal ma reedungal ɗum ɗo ko saabiwal Allah yurmede ko daɗira natugol yiite sindo jaɓuno. Ko waɗi nelaɓe wiyayno inni lakum nasihun amin, min de mi ari. Nelaɓe fu wiyayno min de mi ari mi laaɓani on reedu. Izan laaɓowo reedu
ko jogiiɗo saabiwal Allah aljanna. Kono nana yimɓe no en tawi ɗa jogi saabi aljanna marton menen ko ko min rewiri Allah ɗo ko ko min ɓooyi mun ɗo. E ceerno mo falji duuɓi temedere so faljitama yo yilto, sina ɗum o faljay temedere ko fawi. Fokkituɗo faalaɗo yaade laɓe si yehi han koyaɗo nangiri laawol ngol yargol fodi kariya e Pamalap, goɗɗo wimo yilto a majji, yo jaɓo yilto ɗon. Sina ɗum o yahoyay ɗo 200 ma 300 kilométre o hande o falji yaadu noon ɓeydo. Idan haray yimɓe men ɓe no yawde hoore palji ka diina. Palji ɗin goɗɗi ɗin hiɗi fecci pecce tati. Goɗɗi ɗin ko majjere woni ɓe faljinde, goɗɗi ɗin ko yiɗugol diina kan ha feƴƴita woni ɓe faljinde, goɗɗi ɗin ko bewre e mawnintinare. Ɓe yiyaton ɓen no falja ka faljila majjere fou si a yiltiɓe ɓe yiltoto fop. Faljiroɓe ɓen fou yiɗugol diina kan, si a faljitiɓe ɓe yawari yiltade ko kulol dowo ta ɓe accitu joni ta ko kange ɓe acciti, ɓen ɗon dumanoɓe. Ɓe wonɓe nder palji ɗin ta no mawnintini no seeɓi kundule mum kadi no darti, ɓeɗo wela ɓorde nder bone ko ɓe nanta no inna. Si tawi ɗum ɗo naɓa yiite min wakkilike tawi ko an jogi saabi aljanna wattu ka jiifa ma, isan julɓe nani hande wawde. Kala ko wiyete diina kon, ko wiyete diina kon ino mari piiji tati e golle diina. Ka waɗete ɗon, no warrete non e yeru ko waɗete kon. Almakan wal zaman wal adad wal kam wal kammiya. Hajju ko Makka tun hajjete, sa'i hajjeteɗo on kaka donkin pet 7, 9, 10, 11, 12 ma 13. Sabu haɗo ɓe ka 12 bugagol jamraje ɓen ko ɓen waɗi ta'jilon, hawroɓe ka 13 ɓen ko ɓen waɗi ta'khiron. Fop Allah no newni wa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi. Mo waɗi ta'jil ko balɗe 4 woni golle hajjuɗen, 7 on Mina, 9 on Arafa, ara wala Muzdalifa, ara Mina duumo ɗon balɗe 2 ɗen ma balɗe 3 ɗen fi bugagol jamraje ɗen, ara wango tawaful ifada on hajju timmi. Ɗum ko Makka tun. Ala mo sikki hiɗen mari ka on tigi yawo duumo e dewal, ta ngal dewal makko ɗon no fota e hajju, o sikki fenande yo ɓoro e mayre, o ɗaynama. Jangen Qur'ana, jangen sunna, ndaro si pitaho e meɗen ka wonɗen moɓade, waɗen jantoriji Allah, jangen ayeje Qur'ana, waɗen sadakaji, adde aya goto Qur'ana ma hadise goto, wowluɗo fi nden nokkure e fingal gollal ɗon e fewndo on sa'i ɗon. Amma hajju Allah no yewti fi gollal ngal, yewti fi nokkure gollal ngal, naam yewti fi ndogal waɗete kadi. Ɗum hiɗen hani wattande haqqille ɗum. Amma ko Cheikh Dramé waɗi kon ka landal ɗo, fiiɗe yawoɓe go no wango ɗo ara no waɗi wa kartonji ma plafonji ñappiri wa suudu Kaaba, pentiri couleur Kaaba. Si tawi ko wonɓe ekkitude yimɓe ɓen so yehi ka hajju ko nin wangorton, ko gila ndu soɓɓundu ɗo koye ndu ɗo hewtoton ndu wa oyendu nin, so yoyi ka waɗi ɗo nin towne juuɗe wiyon Allahu akbar, ɗo woni ruknul yamani on. Awa sengo ka yiyoyi ton ko wayi ɗo kon ko ɗum wiyete hayre nden son heɓi feere lunnagol nde waɗe, sina ɗum townanede jungo hiwro ɗon de. Awa son arri wano ɗo ko ɗo woni maqamu Ibrahima on, son gayni wangade ko sengo ɗo woni ko daroto ɗon juulon. Hara ko ta'limul hajj, hara ko jannugol hajju on, ɗum ɗo ngellala, ɗum ɗo ngellala. Woni Kaaba on ko desen waɗa, woni ko wiyen ko piiji taƴa waɗirawa Kaaba on joɗɗina holla ma desen ellala, ɗum ko jannugol. Kono sikkugol ko Kaaba on non, Kaaba ala sina Makka. Wi'ugol ko Kaaba on non, fenande ko ɗon haaɗi. Ñofoyagol ɗo e pita on kadi wiya menen kadi meɗen ari ɗo yawɗo Makka ɓuramen, hanana woɓɓe no inna wurin ɓay hiɗen wonde ceerno kaari en e ngal ɗo gollal, yahuɗo Makka waɗi duuɓi 10 enen waɗuɓe ɓaawo ceerno ɗo leerji 3 ɗen ɓuri on. Mo alamma ɗum fenande, yontigi addo aya Qur'ana ma wadda hadis ko tindini wonde ko wi kon ko gonga.
si tawi ɗe wakkili jaɓugol kala ko nanɗen goɗɗo no woɗa awa ceerno awa dow ande no woodi wiɓe Allah ala, no woodi feccuɓe Allah tato, no woodi wiɓe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wona nelaɗo na annabajo. Ko hatta jaɓanen ɓe ko ɓay ɓe ala dalil on no e dow maɓɓe no ñoƴƴiti ɓe. Idan ko heddi kon kadi ka diina ko non, kala adduɗo ko sella ka diina o taw jaɓane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.